ngasisu akoina manipur kaidanaba kannanaba natra akoina kuki gi certain separatist group mayam amana kuki gi separate administration talakpada manipur mayam na mai hongai sauri si kaino hai kanda adui potu gi hakkan da natra ba akoina assembly mai thagri si mayam adui hakkan da natra ba mayam na India government maning halandri se adu gi same potu chahi kun manga gi matung da another group amana amuk mapangan kanna mu akhoi da nongwei ga kapsala akhoi mi ga halaga adu demand tawne na mu insalak taragadi manipur miyam na matam adu gi thogo du da hakeng na mapum marai phaba mi amam moina saru yarakhiba mi singa ngasi amu adu gi threat perception ja akhoi da directly nongwei kapoga lan taraga yumai tharaga adu demand se tawma tamda akhoi miyam sina kamai khanga lege da gi hamis ai yan han bada masigi numit asida haijaba tare asidagi chahi kun manga gi mamangda 2001 da thokiba manipur gi apunbagi saktam kannanabagi damakta thawai thadokhiba amadi ihowadu da saruk yabada sogapan nangdana soinai khiba ana ek nangkhiba amadi matam adugi kogi laibak thiba thodo adu da haktengnana saruk yakhiba punam poi kai khundaba ai uchari aduga taseng namadu ngasiga thardi chahi kun manga adu tardi 2001 adu irang mandung duda pokpa mi singse adu ni ngasi chahi kun manga suri se adu ngasi manipur gi ihausi lakpa kanda lambi da tholaiba naha mayam se adu ma matam dai duda pokpa mi na yam loi oi gadoi ni aduga makhoina adugi batch ma lere aduga matam aduda chahi 35 gumba suraba metric tharaba naha sing haitare 2001 da metric tharaba naha singa adudagi na ngasi bawde hingiba miyam asina na hakthengna na thengnarakpa kanglup asina aduna adu oidoiba aduna akoigi sida huji huji ngasi thengnariba matam sida akoina thengnarisi matam dugi akoigi millennial generation siga akoigi gen z hairisiga ani sigi akoigi apunba society mane ngasi akoina hingise ara hairiba masigi society sida premchan hanagi matam aduda leramiba akoigi civil society movement gi magi trend jiga ngasi hongai train siga di kitang khena budi lei masigi khena basi koina understand tawraga koina tactics haigadra civil society movement gi magi tactics su khara hongde adabagi tangai phadaba khara sudum lakpa hojikti koina thengneriba challenges si hairiba anoba mirol gi chahi kun manga muk suraba hojiki matam adai da poga ngasi mapum marai pharba youthful oiba naha mayam si ekogi social media gi tools si mogi makutta thamda lakpa dagidi artificial intelligence gi magi support si maximum support si moina phangakpa exploit resources exploit to wangamakpa sigi pot mayam si yenga kanda every individual amagi opinion si ngasi di it matters in some ways it affects in some ways mong ama natraga amada akoi social media da amana wa ma ibse masi account da changbadong na tawre akoi gi miyam gi movement si lakpa matamda aduna mi mayam sigi opinion si hanadi mi mayam se tanaradi sum sungalaga magi highest level du dagi lepokpa decision sina mu mathak du dagi mu haidaraga mayam se da chai thabane hojik sina dum every stages of akogi movement gi situation mayam se maside da mayam sigi whole population sigi participation ji every age group mayam sigi opinion ji yaw changjal lakpa se sigi yamna chaotic oiba opinion gi platform ma tholakpa se masi stage na maram oirakanda misinformation campaign aduga disinformation campaign gi magi influence haigadra adugi impact yam chawna phange aduna adugi pochi gi disadvantages mayam se masi khangakanda state ki agency mayam na su higher sigi area sidais da kogi kahetare intervention pin na ba honarak bagi issue mayam chawna lakpa aduna maram oirakanda saigi koina 2001 gi matam da miyang gi collective oiba voice ma inghalak matam sidais da dissent leite matam du swai leite akoina changsal ai matam da koi dm college da koi union secretary ai oijari ko adu matam da koi dm science da union secretary oi adu akoina matam da all manipur colleges joint action committee hedana manipur gi law college ki kari aided college recognized college kun ga tare nipan gi union leader am pullaga dm college se camp tawraga akoi je hostel da yum handanga ahing lektana adu da lei adu matam da tawriba development mayam se masigi development mayam se lang matam sida there is no dissent opinion miyam gi voice da punna chatpane ba mana punna chatpanina ngasagi decision absolute oi movement absolute oi aduga results absolute dum oi adu ngasi di opinion miyam si yengo ngasi di ai su pungsum sumandre ama su pungan lalande
लोइना मक्सी अदुम कई हाइतारे पंक्तों दा तोसन्नरगा अचुम्बसिना कनानो असेंबसिना कनानो आरामसिना कनानो ऐसे खंगनरक्तबा मागी सपोर्ट बेस थोंगनरा कांदा इवन पॉलिटिकल पार्टी मसेनगी मोगी कोई कई हाइतारे मोगी करी हाय आईटी सेल नत्रा आईटी सेल मयामसिना तोंगरिबा वार ऑफ वर्ड्स वार ऑफ क्रिटिसिज्म से यंगबियो तौनरी से कांग्रेस का बीजेपी का तौनरी बा अतोपा एलाइड पार्टी में हम तौनरी बा मोय तौनरी से यंगो असिगी मयाम मरक सिदा नहा मयाम वाखन मपुम फाद्रि बा हाइगद्रा नत्रगना होल पॉलिटिकल डायनामिक्स ngasi अखोइना थेंगनरी बा मयाम ना अखोइगी चिनकुकी नार्को टेररिज्म की एग्रेशन ने ना थेंगनरी बा इंडिया की ना प्रॉक्सी वार ने ना हाइरि बा सिगी क्राइसिस है मसीगी क्राइसिस सी कराई दगी जनरेट तोबो होरखी कराई द डिटरमिन तोरखी हैबसी 2001 दे होबो नते अदु ममांग दगी सिगी मरु हुल्ल लाखरो पोनिना पुन्न येंगते ngasi बोगी होल यामद्रब 30 इयर्स की मागी कलेक्टिव ओइबा लाइबा पॉलिटिकल डायनामिक्स में याम तो अदु येंगदे यारतब लेबा इंसर्जेंसी की इशू येंगदे यादब ले इंडिया की मागी कोई इंडियन आर्मी की इंडिया की एजेंसीज में याम की देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में याम देन मागी कोई पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी में आमगी मागी एटीट्यूड में आम सिलो येंगदे आदे सिदा खुंदामिनरिबा तोंगान तोंगान बा कांगलुप फुरुप में आम सिगी मागी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस में आम जी येंगते आदे अदुना अदु में आम से लोइनमक हप्सला कांददी ngasi अखोइना थेंगनरिबा लेबाकी सिचुएशन सिदा यामना चममनबा चरांगनबा अदुगा यामना मरिंग मरांगबा अखोइगी सिचुएशन अमदा लाकबा तबुदबु सिगी लाइबा पोचे मसीदा होंगदबा पोरम खतंग लेबा होंगदबा पोतुदी करिनो हाइ कांदा अखोइगी मणिपुर की स्टेट की मागी पॉलिटिकल टेरिटोरियल एंड मागी अखोइगी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी से सिगी आइडेंटिटी सिदा थ्रेट तौरपसे सिगी थ्रेट परसेप्शन से मसीदी सुंगो होंगदना लाए टैक्टिक्स होंगबा याएबा स्ट्रेटेजी होंगमबसु याएबा बट द थ्रेट रिमेन्स द सेम ngasisu अखोइना मणिपुर काइदनबा कन्ननबा नत्रा अखोइना कुकी की सर्टेन सेपरेटिस्ट ग्रुप मयाम अमना कुकी की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालकपदा मणिपुर मयाम मई होंगै सावरिसि कइनो हाइ कांदा अदुई पोतुगे हकन नत्राबा अखोइना असेंबली मई थाग्रिसि मयाम अदुई हकन नत्राबा मयाम इंडिया गवर्नमेंट मनिंग हलनग्रिसि अदुगी सेम पोतु चही 15 की मतुंगदा अनदर ग्रुप अमना अमु मपांगन कन्ना मु अखोइदा नोंगैगा कापसला अखोइ मीगा हालगा अदु डिमांड तौने ना मु इनसलक तारगदी मणिपुर मयामना मतम अदुगी थोगोदु दा हकेंगना मपुम मरै फाबा मी अमम ओइना सरु यारखिबा मीसिंगा ngasi अमु अदुगी थ्रेट परसेप्शन से अखोइदा डायरेक्टली नोंगै कापगा लान तारगा युमै थारगा अदु डिमांड से तोर मतमदा अखोइ मयामसिना कमाय खांगा लेगदगे हाइमसिना अदा सिगी रियलिटी सिने अखोइना खंगबा चंगिसे अदुगी रियलिटी से खंगा कांदा अदु तागरे अखोइ कमदौना थेंगनगनी पीरेब थ्रेट परसेप्शन सही कुन मंगा चन्ना थ्रेट से सुम लेहले से कइगिनो अदुगा थ्रेट पीरिबा थ्रेटनिंग पार्टीज न होंगिना कमायना नो सिना कनानो होंगलिनो हाइबसे अंडरस्टैंड तौबुदुने मथौ तारे से अदु अंडरस्टैंड तौरक मतमददी अखोइ स्वाइगी इंटरनल डायनामिक्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मचा मचा सिना ड्राइविंग फैक्टर ने ना अखोइ कैसु खलरोय कनानो तौरेनो से तौरा कान आइने हाइजबा टर्मिनेटर सिनेमा दा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सुम लाका अंदर लास्ट स्काईनेट अनम लाकपदो स्काईनेट के जनरेशन लाका अंदर रोबोट में हमसे लामी जे फावा हाथ पर सुम पाइरकपदो सुमोय लोइदबदो अदु रोबोट तो सुम ताना ताना हाथना कापदन लेबिन लोइ नाइरो कांगा कांदा मदुगी कोर प्रोग्राम तौरिबा मशीन जे कदाइ लेगे ना थी कांदा कोर दु लेरिबा स्काईनेट तो थुगाइरा कांदा रोबोट में मथन ग्रीन निगाइरगो लोइ मांग्रि दुमाइना अखोइगी हिजिक तौरेबा लान तारै पोचे मसीगी प्रोग्राम कोर्स सी न्यू दिल्ली दा लेबिदों तौरे अदुना न्यू दिल्ली की कोर्स सी दा अखोइना हिट तौद्रगदी स्वाइदा लेरिबा रोबोट में अखोइदा लान ताबा पाइसलैजे सी सुंगले लेपोएबा ngasi अखोइ कनो जात अमोइना चंगा मयाइ ममिंग अमदा हयिं खलरेगा मु अनदर चाहि ताइ मतुना अतोपा ब्रांड अमदों चंगा कनेबा मनु थ्रेट से सुम लेहल्लीबा अदुना सिगी थ्रेट परसेप्शन जी थेंगनबदुनेबा अखोइना मथौ तारैसे मरमदि कइनो हाइ कांदा ngarang nahan me tang ahum da hobu landu na te ngasi akoi thena doise 2001 da generate torokhiba manipur gi integrity da challenge torokhiba idea do adu idea du ne ba idea du pursue tong na moina instrument oina season na rakhiba matam matam gi potu di adu di matam matam gi dum thogalakani mangini 2001 gi ngasi leitrisini na emta adu manin mana manin kasu ta di mami ta di dana adu ngasi ne ino no ba masak manadaba loan manadaba jat manadaba kangu na mung tawre but the demand remains the same अखोई द लेरिबा इनसिक्योरिटी दुदी इट रिमेन्स द सेम अदु ताडी मदु थेंगना बो होनबदो अदुना क्वाइट मरु ओय अदुना ngasi gi numit sina अखोई दा पीरिबा लेसन दि कइनो हाय कांदा नखोइना चही 15 लेइ कतना नोइना खांगा सिंगागा अमदि नोइना मिकुम नाहम सिंग लाकपसे मसी लामद तारगदी ngasi थेंगरिबा नोइना थेंगरिबा
ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯊꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯨꯡꯅ ꯂꯦꯞꯄꯛꯄꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯅꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯀ꯭ꯔꯨ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯀꯠꯄ ꯂꯦꯞꯇꯕꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ